Your Bible Votre Bible is a scam. est scanner. Mon Bible ni un troll. Est du mensonge. Thang nongïalam ketika niam ya kabalat tep kerteng kum kata Trinity bang prayer universal kabadai na pakari ghana ya ka kotbah jongki Kristan. Briew ungai scam nongïalam ketika niam ungai scam baka Bible kabalat thok kadai kabathok bat kabalat sapin bed haki briew kabadai nakilan west jongkane kaperthai kabamot yaki parang mensua. Nongïalam niam ulaong baka Bible kadai kabathok badai ka Bible ka bapin saja yakin nong snong jang kiri bap heroper hapo ka dauba Afrika. Bad minta par nongïalam niam ulaang bagi kinang snong jang ka dauba Afrika ngi haban long free na ka Bible na mar ka Bible ka dei ka bathok ang nongïalam niam. Your Bible Votre Bible is a scam. est scanner. I am burning this Bible Je brûle cette Bible because Bible is a scam and naka. parce que la Bible est un The arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. It's because of the Bible. C'est à cause de la Bible. That is why Africa, C'est pourquoi l'Afrique, we are suffering. nous souffrons. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un scanner. Bible is a scam. Naka. Arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. And we have to be free. On doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. We have to be free. On doit être libre. We have to be On free. doit être libre. We are Africa. L'Afrique Have to be free. doit être libre. Africa L'Afrique have to be free. doit être libre. Africa L'Afrique have to be free. doit être libre. I'm burning this your stupid Bible Je brûle ta stupide Bible. because I am the lion. Parce que je suis le lion. When I catch you, I will say, Qui vous a dit? "Maybe you're suffering." Moi je suis un pasteur. When who told you Qui vous a dit that I'm a prophet? que je suis un prophète? I said J'ai dit, your Bible is a scam. votre Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible La Bible is a scam. est un arnaqueur. Listen to me. Écoutez-moi. Na so for you know omuka Mais tous les pasteurs qui font partie, Na so for you know omuka et tous les pasteurs qui font partie, Omu nyina so no. et tous aussi, Omu nim bibia. ils ne connaissent rien. They don't have anything to